Yes, reka tubifurize ikaze abakunzi ba Maco TV show. Muraho mukomeze mugubwe neza mugire impagarike n'ubugingo. Ni Clever Bemba nkuko mubyumva, ariko ndahamya ko mugiye n'ubundi kumbona. Ahangaha ndi mu musozi muremure, umusozi wa Mugunga. Ahangaha mu musozi wa Seserka, très bien. Wenda murabona imisozi iri hakurya ni axe yerekera Sake. Ino ni axe yerekera Sake, ndagerageza kuhabereka, mbereka Lake Kivu, mbereka no mu bindi bice n'ubundi, ariko ntabwo ari icyo kinzanye. Ikinzanye ni ukugira ngo mbagezeho amakuru. Nashyuhiranye, nakuye ikoti, nakuyemo imyenda, rwose ubona ko ni umusozi muremure, ubona ko kugira ngo uhurire uve hasi ugere hejuru bitoroshye. Ntabwo byoroshye rwose, uretse ko uhasanga abantu benshi baje gusenga. Wenda nubwo nge ntaje muri icyo gikorwa cy'amasengesho, ariko ndahamya nashidikanya yuko abahari n'ubundi babashije kundagiza Imana. Reka noneho n'ubundi mbibereke, mbagezaho na zimwe mu ngingo nshaka kugira ngo n'ubundi mbagezeho. Sinzi ko uburyo mumbona kuko nta kameramani wo mfite, njyewe ubwanjye ndi kubyikorera. Yego, imirwano n'ubundi irakomeje muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo imirwano irakomeje, aho intare za Sarambwe n'Amadubu bakomeje gukubita hariya muri Makobora, bakomeje gushwanyaguza Wazalendu, bakomeje gushwanyaguza iriya mitwe n'ubundi yitwaje intwaro. Turaza tugaruke infiltration n'ubundi zikomeje kumvikana mu bice bigiye bitandukanye muri Bashari Mokoto no muri Bashari Kaembe, ndetse tukazana hano muri parike ya Virunga. Naho ndagerageza mpabereke muri iki gice cya parike ya Virunga. Murumva ko ndagerageza kubereka bimwe, ariko mbagezaho amakuru. Mbere ya byose rero, reka manze nabagezaho uko byitwaye hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ni muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritware ya Fizi, aho imirwano ikomeje kubaho hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, aho bahanganye na ya mitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendu, FDLR, FDNB, nicyo gisirikare n'ubundi cy'u Burundi, mayimayi z'ubwoko bwose, ndetse n'abacanshuro baturutse mu bihugu byo muri Amerika, hariya muri Colombia. Nuko ngo muri iki gitondo ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026, imirwano ibyukiye mu misozi yo hirya ya Makobora, mu birometero bigera nko muri 4 uvuye muri centre ya Makobora, aho intare za Sarambwe zikomeje urugendo rwo kwerekeza muri teritware ya Fizi. Muri teritwari ya Fizi nibyo, ariko mu mujyi wa Baraka nkuko nkomeza kugenda mbibabwira. Intare za Sarambwe rero ziri mu kazi gakomeye, ziri mu kazi katoroshye, aho babashije kongera gushwanyaguza muri kino gitondo ibifaro bibiri bya FARDC byari biturutse Baraka bije gutanga ramforo. Intare za Sarambwe zirabibwiye bitisha, ntabwo twebwe twabemerera yuko mukomeza kuza kwica abaturage. Intare za Sarambwe zihita zibikorera kakanu zihita zibikuraho, zirabisiba burundu. Muri aka kanya rero uko ibintu byitwaye, intare za Sarambwe zimaze gufuta cyangwa zimaze gusiba ibyo bifaro bibiri byari biturutse Baraka, biri kwerekera muri kiriya gice cya hano muri za Makobora. Muri kumva uko ibintu n'ubundi bikomeje kugira impact nziza, ibintu bikomeje kugira igisubizo navuga gifatika kandi kigaragara ku intare za Sarambwe n'Amadubu aho baherereye. Hariya rero ibintu ntabwo byari byoroshye. Igisirikari cy'u Burundi cyazanye imbaraga. Murabizi ko ejo n'ubundi twabivuzeho tubabwira uburyo bohereje ubwato bwa gisirikari bwari buje kugira ngo buhungabanye umutekano, bwari buzanye abasirikare bagombaga kwinjira hariya muri Tanganyika, bagomba kuza kugira ngo baramforce, kugira ngo intare za Sarambwe zitabasha gufunga iriya nzira iturutse Baraka.
iturutse Baraka imanutse iri kuva za Bibogobogo. Iyo nzira rero bakimara kuhazana izo fosi, ubwato bwaramanje buraturika. Mbabarire rwose nasetinze kamera, ubwato bwaramanje buraturika. Bukimara guturika rero biza kugira ingaruka n'ubundi navuga zitabaye ingaruka nziza kuri iryo huriro rya Wazalendo, kuri iryo huriro ry'igisirikari cyo kwa Perezida Felix Antoine Gisegeti Kirombo. Ibyo bintu n'ubundi nk'uko ndi kubibabwira, ubona ko bikomeje, intare za Sarambwe rwose zikomeje kubikora neza, zikomeje kubakira icyizere abaturage barinzwe nazo. Icyo kintu tucyumveho, intare za Sarambwe zikomeje kugaragaza icyizere kidasanzwe aho barinze rwose. Icyizere kirahari kuko kuva zava Uvira zikinjira zikavuga ati twinjiye Makobora, ntabwo zigeze zituza. Zaravuze ati nubwo tuvuye inyuma ariko umutekano w'abaturage ugomba kurindwa. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo nyuma yo kuza kubona yuko n'ubundi ibintu nibaramuka bavuye muri Uvira, Wazalendo bagaruka bakongera bagakora nk'ibyo bakoze hari hakurya Warikare, intare za Sarambwe ziravuga ati dufashe icyemezo kidasanzwe. Icyo cyemezo ni icyemezo giteye ute? Ni icyemezo cyo kuvuga bati ntabwo aho turi hamaze kubugira umutekano, hamaze kuba libere, tuzongera kuhava kugira ngo tuhasigire Wazalendo, tuhasigire FDL, tuhasigire FDNB, tuhasigire ya mitwe yitwaje intwaro ikomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Baragenda barifata babwira Amerika ati tuvuyemo. Intare za Sarambwe zinavamo, zikoramo abasirikari, abanyepolitike nabo bavamo, polisi nayo ivamo. Ako kanya b'abaturage bakorana na za Wazalendo, bakorana na FRDC, bakorana n'iyo mitwe yitwaje intwaro, babaraje baratangira barahamagara, barababwira ati babahungu bamaze kuvamo. Ako kanya za Wazalendo zihita zifata icyemezo cyo kugira ngo zize hariya muri Uvira, zimanuka ziza hariya muri Uvira. Ariko intare za Sarambwe zari ziri hejuru mu misozi, zibiburizamo, zibasubiza inyuma, zirabacaginga, zirabarasa, ku buryo bo ubwayo wakomeretse atibukaga ko hari uwapfuye, umuzima ntabwo yibukaga ko inyuma bafite n'inkomere. Icyo kintu cyose reka nongere nyishimireho intare za Sarambwe, abakunzi ba Maco TV show. Nukuvuga ngo noneho intare za Sarambwe amadubu cyangwa Alliance Fleuve Congo 23 MRDP twirwaneho, bafata icyemezo babwira Amerika ati twarahagurutse, turahaguruka, gahunda kwari ukugira ngo turinde umutekano w'abaturage, ducunge umutekano w'abaturage, kurinda raia na mali yake, impunzi zacu zitahe, ndetse ntabwo dukeneye ko izindi mpunzi n'ubundi zongera gukomeza kwiyongera. Turashaka ko ikibazo gikemuka, kikava imuzi, kikagenda kigakemuka, bya bindi bya Perezida Felix Antoine Gisegeti n'abambari be yanze gukemura ikibazo cy'abakongomani, twebwe twahagurutse kugira ngo tugikemure. Baramabwira ati Amerika, ntabwo Uvira ari Washington, ntabwo Uvira ari Paris, ntabwo Uvira ari Bruxelles, ntabwo Uvira ari London. Twebwe icyo twahagurukiye tugomba kugikora, tugacunga umutekano w'abaturage n'ibyabo. Ntabwo turiho kubera mwe, ntabwo Imana yaremye umunyamerika ngo umunyamerika nawe areme umukongomani. Negative. Nuko ngo Imana yaremye umuntu wese, imuhereza liberty, imuhereza n'uburenganzira bwo kwikorera no gucunga umutekano no kwirwanaho. Nukuvuga ngo rero anari byo mwagiye mubona leta ya Kinshasa yamaze itegura genocide iri gukorerwa abatutsi ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje kwicwa, leta ya Kinshasa ikohereza drone, ikohereza za ndege ya avion de chasse kugira ngo baze kwica abaturage. Intare za Sarambwe ziravuga ziti no, ntabwo twava muri Uvira, ibyabaye Warikare twarabibonye, ngo n'ubundi twongere tuhave, mwongere muze mukore bya bikorwa n'ubundi byibasira abaturage. Barababwira ati never, nta birava. Ubu ngubu umutekano muri Uvira umeze neza, umutekano muri Uvira uracungwa n'intare za Sarambwe, kandi bamaze gufata icyemezo bararahira, baravuga bati ntabwo tuzahava, hatutatoka hapa.
na hawatatoka ile njo ukweli. Kagiye mbabwire na hawatatoka. Ubu ngubu wenda nkuko nanabibabwiye, wenda ingingo ya mbere tuvuye ku ngingo ya hariya muri Makobora, uburyo intare za Sarambwe zimaze kurasa ibifaru bibiri bya FARDC, yari ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri tuza uburyo ingabo z'intare za Sarambwe zicunze hariya, ndetse hariya ku mupaka bakaba bamaze gushyiramo n'uburyo abaturage bagomba kujya bambuka bakagenda bakajya mu Burundi bakoresheje ibyangombwa byanditswe na Alliance Fleuve Congo. Muribuka ko mu bihe byatambutse nta cyangombwa cyabaga cyava Goma cyangwa ngo kive Bukavu cyambuke kuri mupaka wakavimvira. Ubu ngubu noneho kuko abarundi nabo bazambuka, tuzareba uburyo leta y'u Burundi izahohotera abaturage bafashe ibyangombwa hariya bagiye kwambuka. Noneho turebe uburyo n'ababo bazaba bari kwambuka bari kuza hariya mu mujyi wa Uvira, turebe ko leta y'u Burundi ifatanyije n'izo nterahamwe n'izo za Wazalendo bazongera guhohotera umutekano w'abaturage bafite ibyangombwa bya Alliance Fleuve Congo. Ni ukuvuga ngo hariya muri Uvira umutekano wamaze kugaruka 100%. Intare za Sarambwe ziramutse zihavuye umutekano wakongera ugahungabana. Tugiye kuza rero n'ubundi turebera hamwe ingingo ya gatatu, infiltration za Wazalendo FDLR mu bice bigiye bitandukanye, icyo bari kwikanga n'impamvu bashaka kugira ngo baze. Ndaza kugaragaza n'ubuce bumwe na bumwe bwo barimo ariko bihishe, ubona ko bashaka kugira ngo n'ubundi bahungabanye umutekano w'abaturage. Yes, ubundi rero aha niho nshaka kugira ngo n'ubundi mbibabwire uburyo byitwaye, babwire uburyo ibintu biteguye hariya hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko ni igice navuga kibasiwe cyane n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse hakaza n'imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga. Murayizi nk'izo ngizo za FDLR, izo za Kodeko, za ADF naru, n'abantu babashije kuza ndetse bagira n'ikintu cyo twakwita ko ari ingengabitekerezo ishingiye ku ivanguramoko. Ubu ngubu Amerika ikimara kuvuga ko M23 igomba kwiretira ikava muri Uvira, ya mitwe yitwaje intwaro yumvishe ko isa naho ibonye igisubizo, bakumva ko M23 iri butinye igitutu cya Amerika, ubundi ikava muri Uvira. Uvira kugira ngo ifatwe na M23 ntabwo ari kado bari bahawe n'Abanyamerika. Nta bihugu by'amahanga biriya bihugu by'i Burayi n'ibyo mu burengerazuba bw'isi bwigeze bugiramo uruhare kugira ngo M23 ifate uriya mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira wafashwe kubera igiciro, ikiguzi kiremereye, ku buryo bamwe mu bana bavugaga ati twatanga n'amaraso ariko bari abaturage bakabohorwa. Hari abana bari muri M23 bakomoka hariya muri uriya mujyi wa Uvira, bafitemo ba nyina, bafitemo base, bafitemo bashangazi, bafite n'abandi. Zangegera ziri muri biriya bice, iyo ngiyo muri za Bajari Mokoto, iyo ngiyo mu Mineke, abari muri Rucuro, ndetse n'abari ahangaha hano mubona gutya, gutya uciye umungumu, ahangaha ubuciye buri kwinjira Rusayo, kari agasozi ko hakurya ni za Rusayo. Sinzi niba murakabona hari kandi niba muri kukabona muri kamera, muri kukabona kariya hakurya ni za Rusayo. Muriya rero harimo FDLR zari zirimo, ndetse wenda ndagerageza kujya mpinduranya kamera, sinzi ko biragoranye kuko ndi kubikora ndi njyenyine. Izo FDLR zimwe nizo za Wazalendo zikiri muno, zikimara kumva ako kantu zita zimagina ko intare za Sarambwe zigiye guhita ziva iriya, noneho bakavuga ati intare za Sarambwe ninye kandi igice bamaze gufata ni igice kinini, icyo gice ubunini bwacyo ntabwo bazabasha kugikontorora, ahubwo reka twongere twikusanye duse naho twegera hino. Bamwe batangira kujya bakora ubuntu bwo kwikusanya hano hakurya muri parike ya Virunga,
batangira gusa naho bari kuza basatira umujyi wa Goma, ariko intare za Sarambwe amakuru zikayamenya hantu babashije gushira akarindiro, intare za Sarambwe zikaba zamaze kugerayo zikagasenya. Bakongera n'ukuvuga ngo baracyafite abapisto cyangwa b'abakolaborateri babo bakomeje gusa naho babafasha muri kwa kubafasha, babahereza amakuru bakababwira ati aha naha hageze intare za Sarambwe umubare uyu n'uyu. Anariyo makuru ndi gukura hariya muri Bashari Mokoto ndetse no muri Bashari Kayembe. Murabizi ko ibice byiriya zabibwe na za Nyange barazamutse baza kwikosantra kugira ngo babashe kuburizamo intare za Sarambwe zibure uburyo donc zagirute zabashwiragiza, noneho bazamuka ku bwinshi bakaza noneho abaturage biraza Hembe yo hafi ya za Kivuye n'ubundi buce bakajya baza bagatanga amakuru bakavuga bati hano hari abasirikare ba M23 30, hariya hari 40, hariya hari 15, bakajya bagenda batanga amakuru gusa intare za Sarambwe ziza kumenya ko hari abaturage batanga amakuru, baravuga bati bano baturage baracyafite ideology y'igitera hamwe, ideology y'abajenosideri, kugira ngo tubashe kubanetraliza. Ahubwo reka tuve muri buriya buce, ariko tubwire abaturage bamwe babandi batuyobotse nibagume muri ubu buce. Ibyo biriho hariya muri Bashari Mokoto. Muri Bashari Kayembe rero hari umutwe uyobowe n'uriya mu generali autoproclame witwa Kagiri. Uriya witwa Kagiri, Kagiri ari kumwe n'uwitwa Generali Toma, ari kumwe n'abitwa Bandayi, sibyo? Abo bose nibo bari kumwe n'abitwa Basafari Mitarako n'abitwa ba Mungu Yiko. Baravuga bati no, intare za Sarambwe ziri kurwana muri Gatoyi naho ndaza kuyigarukaho. Atahubwo ikintu cyo twakora twebwe dutangiye dushakisha abantu bo kwinfiltra babashe gutangira kwinjira mu buce buryo dukora bwa butero shuma. Nukuvuga ngo ku makuru ufite hariya Karongi ya hariya hejuru za Muheto hari utuzarendo twihishe, niba turi mu nsina, niba hari abaturage baduhishe turi mu mazu, hari amakuru mfite ko hari twabashije kuhagera. Ikarongi iyo ni inkuru ya mbere. Ikarongi muri lokalite Busiye Karongi. Ikarongi aho bita za Gishwati, za Buku n'ahandi hagiye hatandukanye, hari amakuru mfite yuko hari utwabashije kugira ute kuza. Noneho hakurya Ibusiye naho hari utwabashije kongera kuza. Ko twabashije kongera kuza turi kugenda tukiyefilitra tukaza muri icyo gice n'ubundi. Utwo ngutwo natwo bivugitse ngo bagomba kudufatira gahunda, bakamenya ati kuki turi kuza. Bamara kumenya uburyo turi kuza natwo bakadufatira icyemezo, kuko hari abaturage bari hakurya za Busiye bamutse Rushoga yo hakurya ku Gihanga ndetse na za Busakirwa na za Butenderi, nabo bakomeje gutanga amakuru. Ayo ni amakuru bivugitse ngo bagomba kuyigaho agacukumburwa bakamenya ngo bari kuza uti. Abo nabo kwa Kagiri bari kumwe nabo ngabo bo kwa Toma. Ibyo nabyo ni bigomba gucukumburwa bakabyigaho bakabimenya, bakamenya impamvu bari kuza bakagera aho ngaho. Ayo makuru bari kuyakuraho. Ko nakazi kagomba gukorwa cyane navuga nka chef de centre uri hariya Muheto, ariko ndemeza nashidikanya ko amakuru ayafite. Kuba afite amakuru rero bivugitse ngo hari inzego ziperereza z'icyama ziri hariya. Yurukumva ko aduye akomeje gucengera, tukibuka ko iriya muri Bashari Mokoto bashyizemo nabo inzego navuga zabo ziperereza bagenda, ariko bo izo nzego z'abazarendo na FDLR ziperereza nizo kuneka ngo bamenye ahantu hari itungo, ahantu hari inka. Ahangaho noneho ku makuru mfite FRDC yari iri muri kiriya gice riyobowe n'uwitwa Bisukiro muhungu akavunja, yabonye ko urugamba rumuyobeye afata inzira yo kwisubirira asubira muri FRDC. Niba yarajyanye nabo bitwa bagasisiro, niba yarajyanye
nabonye ba Kisempya bumanza barahungiye iyo za Kisangani niba baramaze kugera Kinshasa ntago ndabimenya. Hari amakuru twumvaga ko General Mayanga ari kumutumaho, niba baramaze kubonana ntabwo mbizi. Noneho nukuvuga ngo bari gukora boro, bakavuga ati kuva intare za Sarambwe zisa naho zishize urugamba muri za Makobora ariya muri Sud Kivu, reka twebwe noneho turebe muri kino gice cyo muri Nord Kivu, twareba ukuntu twatangira kugira ute guhungabanya umutekano bunyibunyi pore pore. Ari ukumva bamwe bari kumanuka bakinjira no muri parike ya Virunga, babandi bari bari yepfo kwa Basaga, nubwo Saga yiripotinze no bagatangira gucengera muri za nsina kugira ngo baze guhungabanya umutekano wa za Muheto, za Karongi, za Mpanamo na Hehe na hariya za Gahanga. Abo bose ariko ikigaragara nuko intare za Sarambwe ziza kubakubita, intare za Sarambwe zitaza kubarebera izuba, zibabwira bati we stop, ntabwo ibyo ngibyo twabyihanganira, barabakubita barabashwanyaguza barabagira nabi. Iyo ni indi phase. Noneho sasa uno mujyi wa Goma rwose ikintu kimwe cyo nababwira, umujyi wa Goma ni umujyi urinzwe, ni umujyi wazalendo batabona aho bamenera, ni umujyi munini. Ngiye kugerageza wenda ndabereka ubuce bumwe na bumwe, sibyo, mu burebe uburyo umujyi wa Goma uko ungana. Mara kububona kandi ntabwo amaso araheza, kuko ni umujyi ushobora kuba utuwe n'abaturage barenga miliyoni ebyiri n'igice. Ni umujyi munini kandi ari umujyi uri ahantu h'ikibaya, sibyo. Naje kugira ngo ubereke, ubona ko utwo tuntu tuzaturuka hariya muri iriya parike tukaza kugaba ibitero, utwo tuntu tuzaba tumeze gute. Reka noneho ngerageze mpabereke n'ubundi namwe ubwanyu muhibonere. Nkuko ndi kubibabwira, iyi kote muri kubona hariya hakurya, mureba hakurya y'amazi, ni hahandi ni hakurya y'amazi juste we, hariya niho harimo umuhanda. Oya, hariya ni mu kirwa. Ahangaha mubona gutya ni hariya hakurya muri kubona amazu y'umweru, hariya niho bita Kinyogote kwa Joseph Kabila. Ukaza nkuko mubibona, iyi ni kote iri mu Gunga, hano ni kote ya Lac Vert, yayindi bakundaga kuza guhungabanyamo umutekano n'ubundi. Murareba uno muhanda, harimo umuhanda muri kubona kote yo ruguru ni quartier Mugunga. Iriya kote ya Lac Vert murareba uko ikomeje, ugeze iri hakurya hari ahantu ho mubona harimo amazu menshi. Iriya niyo kaminuza, hariya ni hariya nayo ni Inigome, iriya ni indi axe, ariko hariho n'ahantu harimo stade iri inyuma, stade ya Mugunga. Aha niho bakundaga kuza kugaba ibitero. Noneho murabona ino kote ntunzeho ahangaha, murabona ko iriya hakurya ni mu Birunga, hariya niho utwo tuginga tujya dupanga guturuka. Murahabona, wenda ikirere ntabwo kimeze neza, ariko murahabona niho utwo tuginga tujya dupanga kuza guturuka no kuza kugaba ubwo butero bubwa. Wenda ndaza mbereke wenda no umujyi tena akanya gato, mbereke n'umujyi. Hano hose ni umujyi, ariko noneho ndashaka kugira ngo mbereke n'indi kote. Ino kote nayo ndashaka ngo nyibereke. Ngiye nazamutse hejuru mu musozi rwose, murabizi ko Clever Bemba nditanga, nshaka kugira ngo mbereke ukuntu utwo tuginga tuba turi gupanga, ariko ibyo dupanga ugasanga ko ari ibintu by'imfabusa. Wenda uno musozi nawo ni muremure, umusozi ni muremure hariya. Naba nshaka kugira ngo nge inyuma yawo, ndagerageza naho kugerayo, ariko se hano ni muhabona. Ahangaha ndahamya ko muhabona, urabona ko nge nibereye hejuru mu musozi. Umujyi nguwo, iriya niwabasha kwirana ngiriya Mogoma, iri kure yanjye ngiyo, ariko hano murabona na kote ya Lac Kivu, yewe nibereye mu musozi hejuru rwose. Ahangaha niho
nagiye kubikurikiranira kugira ngo nyabagezeho neza. Ni ukuvuga ngo uno musozi no wabereho ikintu cyo bitaga ikompora. Intare za Sarambwe zizamukana ahangaha ziturutse hano hirya, ziraza zesitara ibintu by'ibikoresho ahangaha na hano hakurya. Urabona uno musozi uburyo uteye, ziraza ziyashyira ikintu cy'igikoresho ubundi zikubita ikintu bita inyana z'imbwa z'abazalendu, bakubita ikintu cyitwa inyana z'imbwa z'aba FRDC n'abarundi bari barimo n'abasadeke, ubundi baracanganyikirwa, mu gihe abandi bari baturutse iriya hejuru, habona iriya hejuru ariho bari baturutse, n'ubundi nabo baza bashwanyaguza, bakubita, barimbura, baritura rwose, ku buryo abasenzi baravuze ati isi ituguyeho. Urabona ko aka ni agasozi kari strategique. Buriya rero ikintu cyo nababwira, hano mu mujyi wa Goma hagati mu mujyi harimo imisozi ibiri, arimo uno musozi uyu nguyu wa Seserika, uyu mubona, uyu nguyu wondiho, ndetse n'uriya musozi wa Mogoma. Reka ngo ukurure muwurebe, uri mu mujyi hagati, ndawukuruye se muri kuwubona, muwurebe gutyo abakunzi ba Maco TV show. Urabona yuko ibintu intare za Sarambwe ubundi zari zabipanze. Reka mbabwire rero, ngiye gukomeza n'ubundi nerekera mu mujyi hagati, inge kureba, murabizi ko Wazalendu, FRDC ndetse na Kinshasa bari bateguye imyigaragambyo. Noneho mbabwire situation uko byitwaye hariya mu mujyi, ntimujye kure, mumbe hafi abakunzi ba Maco TV show. Mugire impagarike n'ubugingo kandi mugire Imana n'amafaranga.